Pada semua lagi yang untuk pagaritan lagi yang untuk kiosanian lagi yang untuk sukun su asyairah al-asyairah wal maturidiyah au supata imam imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Supagunot kira na pintuan sa Hanafiya, Hanabila, Syafi'iyah, Malikiyah. Na matagben ko na ng term matigin. Matag term. Alaid mo, tigyan mo, maturidi ako, asyaira, matag tigyan term, ini betukiran. Na, ay sumaganan. Na, di nga pa, may batagin nga pagalitan, may pantag sa giyang utawa, di ka pa kapakasusupa ka mga ulama. Ito, pintuan sa giyang tayo sa الخلاف السائغ والخلاف غير السائغ. أما نقول الخلاف السائغ نجين قطو تتنجنو كسبقانو مع علماء لو ما نسأنا نبتين جنيان سجين قطو مسألة أي نبتدين من حكومان وغير نجين قطو تتين جنيان سجين قطو إيسا مسألة نما لا يخالف نفسا من الكتاب ولا سنة رسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أدينا تيجي كسبق ناس دليل أمر يكسر القرآن أو دنا مسبق تجين سو حديث الصحيح ودينا إجماع ودينا قياس جلي دنا نتوتي مسبق yang untuk ditinggalnya. Aisyah sagian kau tahu masalah nak kepai asul dana ijtihad. Kepai asul dana ulama aminirat sarot batal ijtihad. Apa nak unta mana niran sakabta diran sakuman. Sagian kau tahu masalah na dalilan amarayak nama dalil adhanni. Na umanisak mga ulama na tisul dana niran sa pamana ijtihad pana kung taman sa kapta di ranun sa kukuman gitu kaya pa kami bida sa mga ulama siwa siwa i'tiqad au siko masala fiqhiyah gitu ay so kaya pa kami bida na isaw na sabab naging mga manusia na bida sa sabut na miya kami bida sa sabut sa beto ad na miya ka pa na dalil mibutad sa gyang masala na miya kami bida sa sa sabut ay gitu kaya pa kami bida iran kaya pa makasusupa ka iran. Lain kita i'tiqad sa pamana sagi masalah i'tiqadiyah. Na ito kaya pa ang bidiran sagi ang taru'ya kakila nga si Allah subhanahu wa ta'ala alungan. Ino subsabad ko mga atiran. Pagkalero muna sa mga mu'min, niya maratia, anta akila ng mga munafik na wala ka sa pangkiramu. So Allah subhanahu wa ta'ala. Anta ka pamana ino kila ka dandan ng mga tao si ko sa alungan na mauri. Tamang ko mga kafir nagupanak sa pangkiramu. So pamana kakiliran si Allah. Pada khilaf umang ulama sama masalah i'tiqadiyah ino antuna miyuna adna Allah so arsh o so qalam agina miya kami bida sila sa tindig na deran dam ya supakiran nas amara yag sa Quran o dina sa hadis sahih ginan ni isa si i'tiqad si kuman masalah fiqhiyah na ibaratian na igratigin na sunggan sa hadis titika antunon ino tigin so kasangor sa qibla o di nakatalikod sa qibla ay mana niya nato na ino mga digyan ngoto al-khilaf kapakay digyan ngoto kasangor ka o di nakatalikod ka sa qibla na miya kasupakasan sa mga ulama ibarat yan managyan ngoto ay pagabdes ka kapamumug ino sunatanan ang takawajib ibarat yan managyan ngoto kapigo si kumanjamat ino wajib ang takasunat kaya susupakanan ng mga ulama naginan sa mga ulama al-arba'a. So Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Na ayatin na gumagina na pata imam na isa-isa. Akatur Imam Malik, innama ana basharun ukhti wa usib fanzuru fi rai fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhudhu bi wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Akatur Imam Malik na sa kantigin na sa mata ko bantigin manusia ap keribat o di nap ke kurigakan sutin digakan kesugatakan sebenar fanzuru fi rai nailan tigin sutin digakan na so inayon na no Quran ako so hadis na ko ani o inayon na no Quran on ta au so hadis na pano da ayon ni Quran ako so hadis na dino tigin ke tindigi na gina ni isa tindigi pa na gina tindigu mga ulama ala arbi'ah. Aya katariyam isam na katariyam ma minna raddun illa raddun wa mardudun illa sahibu hadhil qabr ay katariyan na ay managing katariyan na sa mga manusia na keribat ketarima katariyan kepada diterimaan inun tabu Rasul sallallahu alaihi wasallam asab sagian kota wahi at kiumon
na isam na dalil lagi ang utwa kata Imam Syafi'i ajma' al-ulama ala man istabanat sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu ay yad'aha liqawli ahad. Pamana tigu Imam Syafi'i amia faqat semua ulama ay natigin amia karayo lagi ang utwa dalil sa ang utwa titinaganian amia so pakagi ang utwa dalil na di patut apa kita ada siku hadis na di patut bangay apa na ang utwa masalah titinagan ka na bangay apa kakaptan patut ay nga makuha na gyang uto hadis ama bagar. Naginan so ikhtilafun sa'id ginan sa mga ulama at fuqaha at pana ulama sa madhahib al-arba'a. Ipantag man so khilaf gayro sa'id nagyuto so manisa nasan miya makarayag sa mga tao ang mga dedag mga tao mga mubtadi'. Lain mga sufi, mga murji'ah, mga mu'tazili, mga lain mga syiah, rawafid. Kasab sa gyang tatitinganiran marayag qad marayag amya supakyan na so nas adalil amarayag sa Quran agu sa hadith agu pamana sa ijma' ma khalafa nasan min alkitab wa sunnah wa ijma' wa sunnah sahih wal ijma' wal qiyas ay mana niyan ayang utan nas nagyang utan ay mana nagyang utan nas na isa-isa ni maana la yahtamilu ma'na ayang utan mana nagyang uto nas illa ma'nan wahida na panagyang utan titingan nila na may supakyan sa marayag adalil laidanan. Laidang iya pamana gidi mga ulama sa ilmul kalam. Nasawab sa iyang utama pagkalbiran, marag na dalil sa Quran, marag na dalil sa hadith. Na mas pagkalbiran sa pamikiran niran, adi sa iyang utak katiru Allah, katiru Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa iyang utak kalbiran sa iyang sa ilmul kalam. Ino katiru pamana katiru Imam Ahmad maaptila ka na mga tao. Agi ang utak mga ulama sa ilmul kalam. Ay na patiro na may kas kapagariak na pana isa kang mga gititinagan ka. Nami sugat lagi ito atur Imam Syafi'i tilakan zindiq inip mana na tilakan isamian kan sa mga ulama ami mangusay na inip ito ni panang zindiq na tilakan ama iya man zindiq na miya panagi na sa manusia minirati ko kakapir ami binasay parateya nagina nabasa kan mitero na tilakan aso Imam Syafi'i tapi ito nas magani lagi ng atur Imam Syafi'i pamana ay benar lagi ng atur yan gina ni ka summarize ay mana niya naging Asy'ariyah, Maturidiyah. O din ang tunong sa mga grupo, ang mga didag, ang mga bid'ah, mga mubtadi, sa sagyang goto, keso pakairan. Sagyang goto, marayag dalil sa Quran o dalil sa hadith. Katiru Allah subhanahu wa ta'ala o katiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gina ni, sebagang sagyang goto, pitero yan na pamana, matagtirm tigin. Ay ito gim na ilmul kalam, at tigin na piyakaribat takat tigin sa mga mustalahul hadith. O din na sa usulul fiqh. Uli natin na sunnahu, ilmu nahu. Sa lakawanan, anada ki pantagida ki ibarat yan na nabakan yang kakedido si kuagamang ka. Agyan inu yang ilmu kalam na di pananggilan ka gitu ka pamanasan sa tao apa guna dia nak kedido sa gyang goto agama niya. Yan sebenarnya sa gyang goto apitero yan na matagterm sa gyang goto Asy'ariyah. Awi ta Maturidiyah usud na initigin so pata imam.